Miał. Ukáž. Toto. A čo robí tam miau? Čo tam miau robí? No... Páli asi. Páli to ešte? Páli to. Tak nejdeš ešte papať? Idem. Páli. I sa nie páli. Ale mesko páli. Toto idem. A čo teraz papáš? Čo to je? Rýcha. Rýža. A to druhé? Mesko. Mäsko. A aké to je dobré? Opa. Čo ti najviac chutí? Toto rýcha. Rýža. A to mäsko ti nechutí? A to nebudeš papať teda? Nie. A to jest mesko. Nechcem teraz. A dáže babike papať? Dám. A jedno. Ukáž. A ty tam jedno. A ty spapaj, nedávaj babike. Babka. Buď. Treba spodu. Proszę. Popatrz. Dawaj. Nie jest babka.